January ni somni pathum sang ni somni paruk ani hei China ronin rol tavat mai achan chu US lampang hian abikin Trump ka tang nge yin kan Indo long kan Indo thona tam tak tu na hianin Iran lampanin an kalmek aron tit thut to mai sia Greenland lampang ching felte te tikhanin Iran lamain focus to ni Trump hi mo hi China an lo shria ni an ngai thu tak khop mai an foreign ministry ten ron tong chuak nga la hetianga China an ron tong chuak wat dana hianin tuna hi chuanin engmani hi chu om tak to don in alanga ni achan chu news voina oma China hi man molu tu ken heti hian foreign ministry hin thu ron puang ve ngal tat mo kha ani tuna hianin China lampang hian enge an soiti hi heviden kan re kanga engwai nge China hi an ron tong chu rang eng tiang taka Iran hi China tan na poimo nge ani ti hi hevedio hianin kan ron soidon ni tuna hianin Trump chuanin massive fleet deployment towards Iran ati homje chu Indo long pani khat pathum po ni lo massive ti hi chu saprong phejoni thil tam tham tak no khatiang soina tong kam kha ani chu wang chuanin tuna hianin Iran lampang an pan to meka China chuanin warning an ron peveya hetianga sipai chakna manga anwa be kher ani lo po a hetianga sipai te ral thuam chi sang jet fighter te Indo long te Middle East lam abikin Iran lama no Iran lama US ina avatir pei shrim hian Indo kherlo pon engemoni miscalculation te misinformation te information don diklo wang ta khanin thil ho te tang khanin boina na salutuk Indo na salutuk kha aron suak the ni tin China chuan hetianga US ina a Indo long a Indo thona atir phei shrim hi tha ati lo thu aron soi chuak nga la ni tu na hian a chan chu Trump po khan soya heng Indo thona te Indo long te hi kan mang kher lo the kha achu ti ve thawani ma se China lampang chu an phim khur khop mai ri san la du lo shrim pal a om chuan information diklo US ne Iran ina in lo don dun ve chuan in Indo lo wang ti a soi thelo chu wang chuan tuna in thil ti hi a tru lo we ti in US hi China hian in warning an peve ani tuna hian in China lampang chuan hetianga sipai thachak na manga tianga ti lo hian mo in biak rem tum te utiang zong khanin China chuan in US hi aril ani World Economic Forum sang ni somni paruk tuna hian in an nei zo to nge hata khanin China po hian in khovel pumpuya in sum don ton na le ram chi sang tho ho na khang kha nei zel a than ti thu kha China chuan in soya chuan in China ina thil soil poimo le de pakha chu tun ang khovel mo tunai boru ka thil engma chiang hlei theilo predict hlei theilo soilok hlei theilo thil ron ni de phut anga hian ke ni chu kan din na nga ya kan ding renga kan om na nga hen kan om reng dona ram in nga na tlak ni kan tum don ni ti in China chu khovel ram tam tak te zinga khan te khanin alo in zuar ve mek bokani achan chu kan thri ani Donald Trump a ron ti le de thut zel mo adu mu chuanin de thut zel no policy nei sa song po ron thak theng de thut zel khatiang anga soilok theilo rin lok ngai na po hriat theilo atenga thilaron ni de thut thin lai khan China chon e ke ni hi chu in nga na tlak kan ni don ne tiang khanin aron in zuar ani tuna henin an fing ka tirau khop mai China eng po ni se tuna henin a series chhotan rio ni na langani China le US te hi engen in kung kai na kan ti chuan China henin tuna henin aron soinon le a US te ne na in kung kai na tha nge tak nei hi a tha a hetianga inti boy kherlawa tha taka kan tho ho thei chuanin US ram mi puiten an hlok puya Chinese te pon an hlok puya ni ti in China hian in US ne na relationship tha nei adu thu a soyani le tuna hian in China tan hian in engwai nge Iran hi apoimo kan ti chuan China hi Iran a hian in khathui le ani US in Iran a control chuan China future hi China mahun hi a bright vak lawani US in Iran a control a Iran in Israel te tho puya Middle East a US in a tho pui thin te ne han te a tho ho vek si chuan mo US in a Iran ro relai sarkar apai tha ka how to thar te andina anda khatianga President Trump te USA te an US lama te an tang vek ani chuan China tan chuanin loss lang ani achan chu oil le gas supply a China hi tuna hianin Iran a anin ngat na salutuk China hi Iran crude oil leitu zinga chuanin China hian an lei nember thinang ti thei ani tuna hian mo chu wang chuanin Iran hi China tan hianin an poimo mai ani hei mai hian ilawa
China hianin tuna hianin Belt Road Initiative tuna hianin kaltang pui me kani an kal pui me kani Pakistan through te Iran through te tikhanin highway Middle East China atanga Middle East va connect thei tur le Europe khomol pui va connect thei tur te poniang he thili chu ni kum nge tang ka react to ka chiang che to lo amaro chu China in an thil tum hi chu kala sha chiang khop mai hemi Belt and Road Initiative apo hianin China hianin Iran hi tho puya chu van chon China tan Iran hi apoi mo em ani Iran hi US lama atan vai chuan China tan chuan hi chu ti lo chu ni mai mo khatiang ani ti chuan in tuna hianin geopolitics khovel pum politics kan thlir phei chuanin China le Iran te hianin America hi ando dal ve ani America lian lu tuk tur te hi Middle East America ina thunei na ani na salu tuk tur te khang zong kha Iran le China te hianin an counter ve ani hi chu apoi mo ve ang reng thau mai chu van chuanin China hianin atho pui Middle East atho pui lian ber pakhat Iran hi achana ni chuan heting zo hian da zo kang China ina Middle East atho pui lian ber chuta po nuclear ral thuam no nuclear power nei kha achana ni chuan thil tam taka China ina US han el phak ve atum na kha China khanin US kha han phato lo na sadon lu tukani chu van chuanin Iran hi China tan hian an poimo emema he wang he aniang China hi an ron trong chuak wata US poina engma chet an lak ma hetianga thona tam tak sipai tam tak Iran lama intir hi athalo engmo nipal miscommunication misinformation om chuan INDO na nasalutu ka chuak theiti in China in US warning an peve nga la ni tuna hianin Iran hianin China aina athil ral thuam siam chwa technology tam tak amang ve thawani chuanin Iran le China te po hianin joint military exercise te po kha an nei thin ti report a ombok ani tin Iran le Russia te po an tang ho vekti kan ria om zebera chuanin US do dal tur hian US lian lutuk tur le thunei na pum hlum an nei lo na turin Russia China le Iran te hi an tang ho mani ti hi kan riat angai ani China le Venezuela te po kha an tang ho le ni kha Venezuela khan in China na siam chwa radar te kha an lo manga khang te po kha US lampang chuanin an technology electronic warfare mang khanin Maduro an zukman don khanin thok thei lo khanin an siam vek maya khang khathilom ji ani po ni se China hi tuna chuanin an hlau thong le Taiwan po hi an ril ro hianin a om hlei thein ka ring lo tuna hi chuan China hianin Taiwan hi eat viau ma se tuna hi chuanin China ho Xi Jinping te ho po an ril ru hi tuna chuanin Iran lama hianin a fufurin ka ring ani ti kha tun tuma kan ron report thei chu ani om sia bera chuanin US na hetianga abikin Trump na hetianga ama ka tang nge ya sipai te kan tira ni ti an soi chu atang hianin China ho hi an phili boy ani an phili boy khop mai